Bhaile chórsaí nis fenlan sprúcansa. Briste nós go Baile Doire agus tá Baile san ní Beltown an Boutsach Daniel McKinless. Trastan sagri German begochanach cosint chrógan san ige Naomh Uinseann a charí le bád bhaint amach a be McKinless á treise sin a neadú sa líon. Nabi caiitir chúl mac an bhanistóra agus tá sin ar nasach lethe. Ganin áras tá sin rás well sin an difer a an cool brian agus cuig womacho hin ga womacho hin bommacho hin níru task na tourist in cool shop vi gola haru agus fisha a gola glacu rudigan special to mai o emror eonrach aro crí stion agus firmaje o McKinless. Nes Darney chuig beidir a stad ón gúl gan féin leistigach tá siad a teachtar is seolar na parke ceart go leor agus ceanna le scoitisteach agus scoitisteach le héfacht aige Darney Buaicphointí CLG agus an exan. Yeah, well, there's me seo cuig womach Diego hin fi coolín arachas agus beidir seo coolín arachas St. Vincent Caihimera Kieran Darney seo Ní cosará an telef táchtach an sa builte amach go lár parke Farkessler an brisir ríist facht aige Naomh Uinseann Conley Lastig den lína chuig beidir a stad éidir huinas gannaing go chuiristeach na amachar Sinéicin tó gin Sembach. Ganin áras a ríist, you know, caiidir the hata a wins the Naomh Uinseann agus the Bhaile there gar na hui amach le clíthe mai emmert hui siad amon Peile in aich amon cinnaculachta. Nes ríist le nómad breise mar aige Marty Duffy mar aginse sa chéadle a nuas ar an am cútih gortathe ach nuair a ha chéad féinte far a spár agat buchat Ganyan fan vert agus go dain féin tá sé dianta ige buachalí na hard charach agus isiad Naomh Uinseann a bheith le mistialig chuistán a bharrig I barca chrócaig láile pádraig agus a cheann fé ige Martin McKinless a ríist brónar súdach be cuin an gaiscíoch hí sáras bant aige os achtere fen agus taí mar fé umach lár na parke ach mar chlathe mar chamórtas sa zolda go magúte ar aus ar fad an chamórtas a mar chlathe bhí sé go húntaach. Naomh Uinseann mar sin críoch na nuachtar dó 4 agus son héna 3 aige Baile Doire.